Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju, Striptease, emisiju o stripu filmu i ostalim zanimljivim stvarima. Zanimljive stvari o kojima ćemo govoriti danas je strip kafić u kojem sam bio, koji se zove Svijet stripa, koji se nalazi na Maksimirovoj u Ožegovićevoj 3. Potražite ga na internetu, dakle ako upišite u svoju tražilicu Svijet stripa, pronaći ćete gdje se to nalazi. Sve u svemu kafić je ugodan ambijent sa nekakvih, ajmo reći, 60 kvadrata. Ima super stolove koje pod staklenim potplatima imaju crno-bijele otiske Kirbyjevog Silver Surfera, imaju Jeremaju, imaju Blueberrya, imaju posvugdje po zidu okolo velikane kao što su Modesty Blaze, Aksa, Mr. No, Zagor, Dylan Dog, Thor, Captain America, Iron Man, Batman, Superman, Dogman, Frogman, Elephant Man. Elephant Man možda ne. I svašta, a osim toga što imate opciju da naručite kavu, koja košta kao normalna kava, znači ne centar grada kava, možete isto tako sa polica skinuti stripove i možete ih pročitati. Ima svakakvih stripova, ima domaćih stripova, ima Sergio Bonelli, dakle talijanskih stripova. Kad kažemo domaćih stripova, onda su tu, ne znam, Mataković, Bijuković, vjerojatno Zimanić i ostali, Macan. A onda kad kažemo strani stripovi, tu se onda talijanski izvorni stripovi kao što su Mr. No, Dylan Dog, Nathan Never, Martin Mysteria, tako dalje. I isto tako postoji američki filmovi, na primjer prvih 6 svezaka Conana je tamo, Justice League, Batman, Superman, Dogman, Frogman i ostali, jel? I tako, sve u svemu jako zgodno te simpatično. Zašto ja to vama pričam? Tam sam jučer bio sa frendovima i bilo je jako super. Isto tako danas u današnjim novinama, ne bi vi vjerovali, izašla je moja slika. To je sad malo kako se hvalim i tak dalje, ali nije da pričamo o tome zato, nego zbog jednog drugog razloga koji mi onak malo me cijepnuo, malo me onak, svako malo se sjetim di smo i kako smo. Zašto to kažem? Možda je ovo malo politički previše od mene, ali neka. Znači imamo kao intervju s tim nekakvim mladićima koji u Hrvatskoj rade, a mene su odabrali zato jer radim jedan čudan posao, inače sam striček u vrtiću i ja i moj kolega smo tam dali intervju za novine, ovo ono, i uslikali smo se kao, pozicija, ok, super, odlično, kao, ovo tu su stričeki u vrtiću, to je kao čudno, zato jer to nije karakterističan posao, kojim se bave muškarci. Ali eto, o tempora, o mores, jednostavno nije samo na ženama da odgajaju djecu, nego i na muškarcima da odgajaju djecu, jel? A nećemo imati sindrom odsutnog oca i tako dalje. No, sve u svemu, ne kažem ja to zato, nego za strani iza nas je perspektivni mladi nekakvi dečko, tip, koji reciklira stvari, od njih svašta radi neke, ukrase, značke, nakit i to sve skupa prodaje i tak zarađuje. I faca vesela, gledam njega, super, odlično. Perspektivni mladi hrvatski stvaratelj, nekakvi umjetnik koji čak dapače prodaje svoje kreacije. Dobro. Nas dvojica kao perspektivni mladi hrvatski stričeki u vrtiću. Koliko sad to perspektivno i ovo, onda nećemo sad ulaziti u detalje, znači imamo tu ekipu, onda imamo mlade glumice daju bla 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 ovo ono. Onda na primjer imamo kao razgovor sa glazbenicima, razgovor sa, ne znam, radnicima u ovim i onim strukturama i tak dalje i to sve. Jer ako mi dobijemo dobijemo dosta prostora, dobijemo puno prostora, onako velike slike, četvrtine, a ponekad i cijela stranica, sve to wow. Ali zato napreko veličine 4 A3 stranice novina dobiju uglavnom ništa novo, dakle političari, jel? I sve ne valja i sve je užasno, svi se nešto sve svade i sve je užas i sve joj i grijehovi su preveliki i svi ćemo bacati prvo kamenje i ovo i ono i simo i tamo. Dobro, što nas dovodi do jedne dosta zgodne fore koje je pitanje, ok, ako se to sve skupa zna, znači to su ti ljudi i to se zna da su ti ljudi, političari,
I to se sve zna da su oni napravili i tak dalje, dakle putar je na glavi. Putar nam je svima na glavi, nekom više, nekom manje, a njima očigledno više. Te su skrenuli u sve te neke vode i svi imaju taj osjećaj onak, fuj, oj, užas, taj je napravio to nešto i zbog tog treba on odstupiti sa svog mjesta i ići u zatvor, aha. Dobro, onda ovaj drugi je napravio, Isuse, ovaj tu je pobjegao od negdje i onak, policija ga je lovila po negdje i onda su ga ulovili i vratili su ga tu i negdje i ovo i ono i treba nešto njemu na zatvor, aha, da. Ili onaj koji onak po svojoj volji nekakve gradi tam neke stvari, a on uopće to njemu niko nije da on to sve ovo ono simo, on se bavi užasnim. Ako me neke naučilo nešto, to jest život u gradu i tu u ovoj našoj lijepoj zemlji, znate kaj će se dogoditi? Dogodit će se to, evo, da će tipovi na internetu koji ja prvo blebetat onaki crvenice u licu 5 minuta, a onda će se dogoditi ovo drugo što sam ja rekao, aha. To je to. To će se dogoditi. Neće nikakva policija nigdje ići. Neće se niko nigdje osuditi. Nemojte klimat glavom, prestanite klimat glavom, znam kao joj nije to tak, pa pravna država, pa ovo, pa ono. Znaš kog će osuditi? Osudit će žvalu balu koji je onak digao kredit koji ne mre platiti. Osudit će Milicu Miliković iz Prkovaca, zato jer je ilegalno prodala ne znam nešto, a nije potpisala nešto drugo i nije potplatila nekog trećeg, jel? Osudit će ko onu babu sa placa koju su osudili zato jer ona došla tam prodat 4 šugave mrkve, ali nije imala onu papirić mali dozvolu da stane se na tu klupu. Nju će osudit, kužiš. To će ići, to je raja koja ide u zatvor. Osudit će klinca koji će uhvatiti sa 20 grama, ne znam, marihuane, osudit će, ne znam, neke ljude koji se tuku tam po cesti. Mislim, nije to, uopće nije u krivu. Nek svako ko je kriv, ko je dokazan kriv, neka ide u zatvor, nema problema. A o zatvorima ćemo poslije, zato imam puno za toga i tu reći isto. Ali to je to. A ovi veliki igrači, niš, aha. Evo, na primjer, vidio sam sliku određenog našeg političara, znate onog koji je bio kao na jakoj, visokoj poziciji, i onda je on, nešto je bilo kao joj, užas, gdje su svi ti novci? Neću reći koliko je to novaca, zato jer onak me strah da, toliko je novaca da ja sebi, a ja imam onak dosta mašte, ja si ne mogu zamisliti koliko je to novaca. Ali toliko novaca je nestalo. Pa di su? I don't know. Negdje su nestali. A onda nam je taj gospon isto nestao. Onak nestao, nema ga. I onda još gore, onda je pobjegao. Iz zemlje, van je pobjegao. I on se skrivao. I onda su ga našli. Su ga držali u zatvoru. I onda počelo suđenje. I znate kaj se dogodilo? On vam ide na kavu u centar grada. S frendovima, onak sa svojim odvjetnikom. Ne, ode u centar i pogledajte, u centar grada on ode, sjedne se i popije si kavu, bok. Dakle, kaj će biti? To će biti. Ja jako volim stripove, ovo je emisija o stripovima. Tako da mogu vjerovati da jednog dana optimist bi rekao doći će Batman. Jel? Jer Batman ima metodiku i sve. A onda neki malo kao militantniji bi rekao, kak se zove, ma ne treba nama Batman, nama treba Judge Dredd. Jel? Doći će Judge Dredd. Što je san snova. Ali ne, to kaj nama treba? Nama treba Joker. To je ono kaj nama treba. Joker nam treba. Heath Ledgerov Joker. To je to. Man who wants to see the world burn. I onda kad dođeš do toga, onda se pitaš ono, ili još bolje ko što sam rekao u svom govoru,